All Jirbam Sports Association AJSA na sinduna Jirbam Higher Secondary School gi sanabungda team 18 saruk yaduna sanariba First Satish Chandra Roy Memorial Mini Boys Under 13 Futsal Football Tournament 2025 ki ngasi sanakiba preliminary league round match ki ahanba match da YLC na LEC bu Panjal Manga Sinoda Anisuba match na Mangal Club na Oriental Club po Panjal Ani Ama Amadi Ahum Suba match na PSG na Ichel Club po Panjal Ahum Anida Maithiba Piki ngasigi match sing asi A. Kumar Singh Aziz Hadar Amadi Amazing Panmaina conduct tauke Hayeng nungtil pung ahum taba matamda pre-quarter final league round match ki ahanba match da CKCB ka Yawol ga sanagani Anisuba match nungtil pung mari taba matamda Sonapur GPSA ga SBN YC ga sanagani YLC ga LECB Anisuba match nungtil pung ahum minitara mangada Oriental Club ka Mangal Club amadi ahum suba match nungtil pung mari tabada Ichel Club ka PSG ga sanagani